گندک ji gundê herî kevin û şaristaniya li Rojavayê Kurdistanê û herûha tê naskirin bi gundekî welat parêzî. Gundê Girbawî li herêma Cezîrê ê godikevê Başûr û Rojavayê Qamişlo bi 15 kîlometran. Gundekî çanda xwe ya civakî di dê xuya kirin, dema ku mirov derbasî wî gundî dibe. Zanistivanê dîrokê dan xuya kirin got şaristaniya Girbawî divegerê şaristaniya Medya û 400 salî berî zayînê û navê xwe li gorî çîroka xwe ya dîrokî. Çemek li ber girbû, ew kesên gobawî dibûn diçûne wir xwederman dikirin. Gund gorî got çend eşîran tê naskirin lê çanda xwe ya civakî parastiye û xelkê gund yekin û li ser çandiniya xwedîkirina sewêl jiyana xwe birêve dibin. Jina bi navê Sara Uthman ji gundê Girbawî ji me re axivî û got. Girbawî jî yani wek dibê girêdayê Qamişloyê, nêzîkî Qamişloyê girêdayê Qamişloyê. Berê te dî ev xeta metar hebû em zû digiyan 10 deqa rewek san digiyan wir. Ana te dî ev xeta hin tişevî piçkî li dûr bes ji me xweş yani baş e dîsê em digîn ben nêzîkî girêdayê belet. Sala 1937 ev gund hatiye avakirin ji ber berî digotin ê mey berî. وقت بي أزبوكا قندم أزنا يعني جندم بس أزبوكا قند إيه بري ولود قوتن تريد الصناعي يقولي يعني هبانا جيك تري بري دركتنا أجدر فيجي قالك ما لنا قالك دركتن وقالك ما هناك جي ليش فقير تيبو هناك جي الهم يعني مرون نزعن بتشتش بواري حياة شون تدي أنا ماني تعرفت ما وقت تدي أفشور شاتا فاكرن براستي أم قالك جني ما قالك بسركتن وقالك يعني وقت برخديتن يعني فعلا وقت دست پێکێ دێ فکرا سەرۆپرامانێ هاپوو یعنی گەلکی سەرمە ئەم تەدیوک بێ ئەم پێچی بوونی ژوێ چاغێن ماشەڵە ژنێمە سازی هاتن ئاواکردن مانا ژنی مەجلیسامە یعنی گەلک کارێت گوندێ ماشەڵە یعنی ئەم لە گوهەرتن چی بوو بەرێم نەولۆ بەرێ فکرێ مە نەولۆ ئانا تشکێ سوال دکێ فکرێ مە بێ فکری يعني راستي أنا باس قدي دكين يعني ودي بازي قدي تن دوشين يعني هناك بازي وهنا هناك تناني يعني حمد تشمريش ما حمد تشتيوان هنا بس هناك جيت تناني بخشات حوشة خداتينين مثلا يحوشي منظم بخشات حوشة خداتيني حوشي تنبني قارن دينين درجة كان أي بخشي حوشي منظم حوشي خد بخشي خداتينين حمد تشتي خداتين إما عادي قرباوي وقبي بقري قرباوي تناسكر إما أزولو زار جبري تدي بقى وقال مثلا إيه مزن زلام عمر مزن هبون بس بينا هبون دقوتن جبري قربايتي ناسكر أفقون قري خوتي ناسكرن بيقوندي قرباوي يعني قري قرباوي أزويزار لجنيكم سركفتيني بخوتي هنجي جوانتي خوستن كاري خو بردوام دك كاري خو دك مشك جوانتي خوستن مثلا شهيد جوانتي خوستن يعني شهيدي قرباوي جبرن بخوتي نسبي واجي حفارن ومثلا تشتاق أنا يك بريندار بي يك نخوش بي يعني قندي قرباي تقصير ناكن واجبي خوتكن يعني تيسر نخوش يا خوات تيسر بريندار يا خوا نانا بقولوا بتفاقد قندي گندê Girbawî tê naskirin bi gundekî welat parêz ji ber got di sala heşteyî de gelek xort û keçên wê tevlî refê gêrila bûn û tevgera azadiya Kurd naskirin û di şoreşa Rojava de gund cihê xwe di nava şoreşê de girt û şehîd dan.